primijetili da je Salzburg sličan Ljubljani. Ovdje Salsav, tamo Ljubljana, Ljubljanica, ovdje Salzburg, to je prvo. Onda tvrđava i crkve. Ova prva je kolegijatna crkva, ova najbliže kod nas. Sa kupolom, kolegijatna, znači crkva univerziteta Salzburga. Odmah lijevo je Franjevačka crkva, veoma lijepa, gotika, sve drugo je barok, ovo je gotika. Onda vidimo dva torna i kupola, to je katedrala, 8. vijek, 8. stoljeće. Dalje, na vrh, ona bila, ispod grada, Nonenberg, ovdje je Kapucinerberg, rekla Iva da je ovdje Kapucinerberg. To smo sad vidjeli Srujice, a to je ova bila, Sveti Rok. Sveti Rok, da. Na kraju tako zvane Getreidekasse, Getreidekasse znači žito, tamo je rođen Mozart.